na mwaza banyo goshiming nambe ya mi cha kwanza migano tala mesabuli ya mi na che ya mini chami esaino tunagaiwana tulingenjie ano ashimtiza gaye mama 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 sebangli gatanenye sebangli gatanenye abagwanyi ya galuna voilà abagwanyi donne galuna abaya ya wami donne biyenge lendugi valiwa wami dade kusagula chinchi kuli eso waza kutukaula au kaula John Kalunda John TV tuchoko eso entulunda kutukaula vraiment merci notre sonekina chinchi kateka manangana siva sala gali ni concert ma famone réaction yana ka famone émission kabalikini ma yana ka vraiment c'est pourquoi twali bingisa chinchi hakuhita hano haze yatunga iye haitoku no hasango haitoku muiva ano hesango ni nouvelle jise alinajo mo orchestre iye vraiment chavulamine kumeneka choko eso za konkala vraiment merci tulunda et mama mahina ma depuis Belgique mama merci et ba honorable eso tukawala ni eso azi il faut manya chokwe voilà ton meneka ntwasa kumeneka manangana Silva Salasala wa Chikele papa S damla kumeneka vraiment safi le sango wakola nzambe tukwasa malemba katwiva keshika msono twalitakana kama jize alonze kwiko inje chunda chichili makaba mteyaji mashini ali kuluta ali munyima mioto alonze talinga tachunguteze kama tuluwane ngati kama sambo sakula bantu kusakula chinchi kamera zekalwa yena mwasa kumeneka tuchoko eswaza na kaula Yesu waza na kutala ananyika Silva Salasala mwasa kwa meneka mwani tuchokwe amavu Yesu amundu mnasuya mtoni msango ngweni sonono atu kama kwa mbulango mbao sana kutana kaya kwa kutsasa tunamengo haleyo kuchahola ya mimwa nenu Silva Chandende Salasala wa Chikele papa SSR Bouge l'homme de puissance mama ya mi mama saison sèche makamatiza msono hango dénominateur commun fona mbata muhango wa uchokwe nika wangimba au chokwe hano haliavira Kongo kusakwi kusakwi la chinchi tegana mbe kufunyisa kulu hake hanyima kuchiwa butukine lume vraiment mona kunyika deja wanuke na kunyika deja wanuke sala Wewe ko le retrouver momo ko jabobe kama akuchi. Mwana usabu. Wanga nyingikine yena teori kanuke nyi ya meeting kanuke. Okay. Usabu itamba nevaka nao. Chuma chuko chakubwa nzambi yasa chuma mukachira mutu. Yena mweno shuku nyingi ngango nzambi anakasa mukachire. Taka tunasemuka mukusemuka kuwanuke kota ma 9 ans à 10 ans nakuva mama nikali munzuo kanalinga imwe milimo mva kanembe mama nangishita kakwemba chikolo antuka kwemba kata manya hafambisa vao chuma kana hanjika uiva kana fambisa liji likepe apani kwemba nikanembe mva kwa tata ndambo alonze ni mama chumtapo mama kakwemba nimbe magana imbaze ngakumtala ngitwa mangili kwata nginamtala imaze kada vez mais além kwemba a chaque fois na kwemba yami yabo nkungilinga chumechuba zokuwana ke mangane nkukola tala mtulu kumaheno wakumona semi che kakulinga chumechuma nganza muya muta makuchakulinga chechuma ndo nche yakuyangunjia mutakunima mu igreja ba église na ngari mwana kusema ina mu église kimangiste hangati cheto kamte heto ya ngambiye no ngula cho butaka cha kumata keshika ni kwimba techina kabutuka cheza kumwangana mukulu ana kwa mangwenyi tungiye tubute kwemba hapa nyuma makulu ana tunanga butaka mu église okay hapa mu église
Mukongo nyuma ngola mo takonyingira chima. Ka wanuke wami tunangika tuchokwe esu kaka tuge muze muto malemba jetu muze muto anakatoka isemi yeza tusemena muno kwenda kunigangwa kumana chishina chetu uze kuchatamu alionze kusemugina te kuno kulilongesa mcheto akula chaptaku yangu mu igreja chese chene namba mu eglise Kimangiste mwanuke chena pita kwemba mu choral de dirigeant na be kwemba tenor na ingi mu choral GTK toujours mu eglise Kimangiste choral de dirigeant tenor toujours mcheto heta musono no ukulwa na munatala donc faut pas tala uli mukachira mi s'exploser donc faut pas hazen mutu wishina vini maka amu mono tunakola vi quotidien nulia donc faut pas mutungo fambuke ko chumubwa che nakali retrouver Musasa Choko antuka kusakula chinja pia Musasa Choko amuishi kwa sababu ma difficulté kama heta Musasa Choko ya bijo bonga star mtunanga ya mwangu nyingine mu orchestra choche a difficulté sikuona chume kuli ubeme maji momo imesha kwenda yake ubi ni hali ubeme nyo kuboko nitera kubako ikuiko tunasanga mu choko ya kubako mu abutu kwa mango wabutuka eha kubandambo kabinde ninwa ya chume watu amuna katoka kuzitoka kubango kuika kupapa ngo katuke kupapa unjie mmeye ambao ye wende okwa mumana kabinda watu ngona nywa itaka chase mbamuanda kwenda chupeni ide yabie ize tushoma kwamba msono mwaise nakabalika talikuze tunaye kuluta ba na pia muishio Musasa Choko wanje mu anemuka ya Musasa Choko nanje mu 2006 mucho kwa mtamango kanunu tununu ali ni limo isambano inunu tununu ali ni limo isambano 2006 mena nja Musasa na pia mwanjia wao nini mu makulu wana anje pakuchi solti jina la salasala bio kutoka kuluti aize iko ya mika aize piano longa no hanjika msono kota avangize na kwemisho to hanjika na kubacha kwa mangongo na wanine makulwana kuchiso yami aize iko ya miazi nzambi ja nitamba tulule chinji mwibangwe tuna compliquer nzambi momo amutakukola zemo ngula na bamlango nzambi kuli chuma chukwa kusa mukachula mutulu mu domaine wen mulimoza alenga chize iye mwene tango chilika nuke chiningi kaka ya mtango lika nuke ya mcheta bego mwana kwa ngwena kuva miaso momo ya mehoma heswe mu 10 ans nina wana homa hadi radio ngana mengo twama chima kangu tumanga ndongwive bande mahosero bakaseta ndongwive mosumu wa mangbali vraiment iya biye kuchu mama nika nembe ya miso hapanga na mutala mona ngwe chuma ngani afango hola ngumutala geste gesto na linga ngumutala nika na komba nika kana kosa mahina o kana kosa malonga na mutale ikwata ndo nikuze maka huisa ndo mbaya mimbunge ya mimuhi kumana teili chuma chumika nzambe na kasambuka chilani kama toli takana ngani mkulwana na wanine makulwana anji kungia chayami tuli takana mkulwana mwe mpeste wangu ngana mlinga parituro telefone mama mkulwana ku Rwanda ya mimuchikapa bacho 2006 telefone yaliko ni WhatsApp 2007 tuli son telefone simple mkulwana ku Rwanda ya mikuchikapa etuli nymboma mwana wa Bijobo anga star mo wakati ke ku Rwanda yeze mchikapa mbaya ngwambula matata alitetanye jali séparé ni dakost mboma ya mwe depicho ni mboma yozo uli hakatira depicho ni liva mboma yika katoni kwenye misiseko mwe mangu auze momo ayesu tanuka kolanga koma haze ya minako ntawo choma ngwambula ngo
tata jalite tanda costa anafupa ba musicien mas jamais nakolanga nakukumona cheso kubwa maireja okuimbamba nganazanga uhanjike tata munjumia mungu hasa mu orchestre yoza nalinga cheye wasa unité wasangata tokulwana wasa numero jangola omsani appel international chomsanika yena mukongo muchikapa yena muchikapa oui yangalinga teste ku telefone watu mwa telefone watu uli musicien kuchu nakoimba na kuplug in na viola nakoimba na mukamba mwasoka sasa chukusuluma ngwembela ku telefone chene mbele mwaso ya mete pese marala nazanga keto chize hano hashi ayo nakuzanga aya kwetu kesiku nguzanga yami ubiuka nalinga yami muzana kukunga wasepanya kwetu tulinga milimo inene unangombe ngo kata choche na tonga mbi serious kata unevo atana mbi usonongo kata bobe yangu mbili neni mu 2006 kata na batu funisa telefone kuli mboma haza hene mboma mukwate ando mwecha kacheta iye mongola ndoni msono nabo musicien en tout cas pia amwa kuleze kata kuchuweza kufsiri tuwe mangola inabu mchika tuli kuchikapa mchembo mangwambili yango ka vie muminita muchize vyamba ngongo ka ku confirmer ndo tuye mwangola mboma iye mwangola yena katuli neni muchikapa iye katuke ku Rwanda iza mchikapa okay moi una wasa unité chasa nga appel international okay nche mtu lujika voyage tabuye yami mboma umbate Raphaël Eric que son nom me repose un peu que je n'ai mon nom comme mon Eric Tupac nino atala mueva kuvu mumitoli kanaza la chemise wa rouge ni lunette wa rouge kali ni ba écouter casque tu fais pas clip aux infos comme hazem tu atuma mono kali muchia kana hangana ajize mitoli kaka kwa mo Eric Salenu Sali tobe nenyi mutomu chitano iya tobe nenyi na vula umwe uluka chize chentana linga misho cheto katukie tunakenda hashi tunende hashi kuchikapa ndo ni ku frontière fort malheureusement akoti yangi ya menankwata oh ili ipaku anankwata vraiment unafuna mukamako avant kufunga na taka na nyumwe kanuke na wa de kango rock kali ku lubangu mwango ile falanga za Mongola 2000 kwanza 2000 kwanza nisi changer mu franc unafuna mukamako nalenga 2 jours kwa kumana tango la chisalo la frontière ba twaba mercredi samedi ndonji ya samedi chembo mawaiye nyakwetu jina njia ya tunaka famwani sali anatukwata isu tumeko ya umbate akwetu ko jinai chafunine na wa samedi tunaweza tunanjia una ina fuje puisque mama tumaka tuko tu wewe wana tunai tutanjili tunalinga mu dundu un mois yabu mu avril mu mai chobo baka tukie ku Rwanda unaweza kuika tobe mu avril mu juin na tunangalia début juin chobo baka tukie ku Rwanda unaweza mu dundu premier test wa milume chana ka Rwanda lu parmi a kwetu sunendele no jinalita ngongwele ngo ramasser c'est ne pas voler man hanangi chizaka chambula mtu les gens ngongwele bobelita secret wa ramasser c'est ne pas voler moi na toi mais toi linga après 2 semaines 3e semaine moi ni amanka ramasser c'est ne pas voler shini ni ulumbu ni soka yambango yena uli sala kanuke hamene mkulwa na mkapo sala atu mu repetition muzungu amuze sala bon unji watu lava de peuple lava de Dieu ouais inabongina hiana hizi yana hanje kwa kaweni okay
Kia toisho sala ni mwene unabuta akoba uze sala kaku sala mpasu so afai nabu chena chomtunyo tumali sangina mo tumo ishina lora kwa hako ila kwa hiko le natika kaiko tele oh lolo yeah nche ina imena kaputika chize chene nche amu mutu wangu iva wemba nga moso achunga mbele moso zona nga ngwembela ku telefone nga mwembela no na mwembela ngo nakwemba na viola okwemba viola mwe nganda viola nangwa viola mwasoka mwemba nga nende chakwa cha sasa choko pam okwemba na viola viola ikala ya mungu nakwemba na ndamu bashu gitar bass nakwemba ndamu mangu hangene oh tunaganya nime confiance wami tunabulumenengi ate kanaka toha limonzo to bengu bomba ma vie chantumba mudundu mukama kenzo 1 ya ngabo to bomba neni hamuhela muika en tout cas la vie unambule uze wami obelu tamana mingo au keshikufuna na waheno no maba kutamanya mya unateta mahina jeno ku Luanda kindi cha mahina nangwa bankuzala ina mahina sapato ima yesu ngwa falanga ngana inji sakambu kafa magana lumukelume yako halime hize izana ku Luanda ina bulume akacheka ya tobe mzima nda cheta yi ku Luanda mahimu tundu tsanga kingana ondambo unanga mtuchili ku baby takinga ndambo kulunda norte uzo kufupa amweza kwanda ba misi anji apea mingina bongo mwato ba misias mana kabutuka limemaka mbona cheto yiku Rwanda chendo nsono apea ngana ufunisa ke tuchogesa na kaula na kanang banjika wamba ngoni wabanga nembe muko hadi dirigeant mujeteki apea kita unapofa mu eglise kimbangisa makubwa ndo bweje sheki onyike kita wakunyika kule guitar afana be mtumika obienye curiosity change chuma zacha kama kukakama usanga ko nyingika chuma cheso mkwata bata sisi nabwenye yaya Jacques Tuch persona minye hanafike shini mono mama mkulu wana yemo butukiye maka kuimba viola jabe nyume groupe mu quartier hôpital yikabi kulilongisa nye guitar kafangonye apa tauza apa mngana mona ngana ngika guitar chinji mwe perioda ya mngana mona ngana ngika chinji kuyana pe mo bongo mbaka baya kwata kwata so maji banjo na kwemba te wanuka apa mna bonyi ba 12 ans 13 ans 14 ans kina kumona yaya kwemba ay minina mtala hapa namba unkwate yemang suzanga maltun hapa yenya akatuka hechika gitara ya mngsala ngubuto kunyonga hizi mtala lumecheza kukwata mimi nyamungu takwata wewe kushunta mulongesa gitara no chengu yangu linga ndamba maji mtuweza kunwanzula mana kana wa gitara kalembo mukukulwana maji niko wanuke ya mmwe izene nabuye kumona kuli yaya kangwa mlengo kwa tazi ya mngutala lumisa kwa tanya akatuka nyame ngwanda ngomtsakuli yena kalinga ok vraiment merci pour ça que la change en tout cas nous vandambu ya parcours wa manangana papa SS Tosanka Silva Salasala kumana apia jinalo ava uzale Salasala obie Silva apia kuchobi na nyibob ni anagene kuchobi ko gérer entre yé ni anagene ngwe atwako kaninga ngo Silva Salasala kali mwana wa Bob anji kabuye ni idaiz ouais kuchobi ko gérer bon kuchubutukio yakabelu no chinji ngwe anagene tekali maka muziki motangona wana ya mineza na wane ivan kasele mwe van uchize mukere
ende mama enda hiko hapa mwe mwasos kalembele mbwambie hapa yejabu mu mwaso wa mikombe nawa nevie nawa iva ya musakafa vieta bonya mwe mana kulonge sana je album wa use jalingie tango je tetan da costa bon amuyamineza badone ana bouleversé na njia lume nabuta kulinga yuma yesu izayo tana nyonga anakemba zitekali mokulinga iva nakatu akwe ya nabuta kukoka iva nabuisa lume iva kanuke kulia mas nabuisa lume unabusepa lume unabusepa ba nabuta kumukoka meute ya to ya tulinge muziki ya mna kumona ai do wa yeno yamkwamika c'est sûr. Na sinon tabino kanawa yamba kubihia ndambo mtamba kukulwana mbani osha butoko na kumana umulimo wena bakuso pouvoir aizo tushima uyamba yima ikeheke mashi c'est la famille yaminyayo tokubako tukanawa ndoni mshono tuliko tukanawa sans problème. En tout cas tangole likehe twa hana kulo tuchoka na tukaula ntulunda moins d'un bon son en tout cas peut-être parcours et vraiment et puis quand tu vas se retrouver mon son au bon orchestre ouais toi nous te connais né toi fais les cas foli maka anja kuandika surtout nani artiste et mukakoja ukali ni événement voilà mwene maka andika nous te connais né toi tulika ndambo ike tukafuna tukabinza tukamuheta ho mahali hazali maka hanje après ça ideika wanjie puis mangana ka wanjia ku créer orchestre waina mwene mzeke ne yatama yako bongo ka mukulongesa twalonga nyina ndofu pengo nyamna longa nalonga na ngigaize na kaula ngani kulonga donc longesa kwetu ako niko na kizamana kwa mango tambe amambango sisi amambango sasa choko kuliva amambango sasa choko chikachinganje mchana mbingo eso choko wetu uwe choko kabusanga vumbi tuchoko kabusanga ukomboleshi yami tubatule sasa choko ewa alonzo tubatule no mu pinjili mengo choko evumbi ewa mas alonzo jornalista lili sasa choko vumbi sasa choko evumbi sasa choko tambilie haliko nje regional yetu identity yetu wewe mwene wetu ili mwenga walinga mu mahabobe kama ngabila njama Bob Camara 2006 et puis wa créé Choko Vumbi mu 2019 walinga 14 ans mu mahabobe apia mutumika ngolweza atinyo alternance sala muhule chino Bob Camara be kwa mango sala kanuke hamene mukulwa na mu bwanyi muisi mzaka ba mukulwana amene mukulwana mubwa yeso hanjika kana apia selo yiye kabe kumona ngo nyiye keshiko yena mukasalakana mo orchestre wayi nyi ko chizina mulumuna bon kuli ba langage ko kali prophétique kuli imaikota ko yanda style ikanga nambe figure de style kalima kwamba mamba mu chishima hapa ino handa no yambia mwana kamba chenga tukanamba lume sasa choko wa bijo te ya mimkasala ni ka kwemba cha uchokwe muchika ba moko je mukafunga twanuka mukafunga chisafu mukafunga uchokwe momonyi wamba lume ngongo kachitengisale ni wanangana wa bijo orchestre wa bijo hapa ule mweso uchokwa amwaneza kume imwe ikuikonganji na tela ngongo au nyauke shikuliva hapa ndoku be umwe mutu ulingi ile nyonga ile akukunga akunyako kamala techeni bimaze tutame no mukulungunga
keshikana kango hawe wanangana apani moyami uyang nai na kwambira atu tuyenu mululi wita uchoko aza kuifaka kunkaula aze kesho kunkaula momongo bosonono kabla kole kalitukia mtu mwesu kanali mona hatoa ewa ushumtapo tujere au nyao kama mtu kanali mona hakona alonze kuze makakuya jakuya maya kuzama mbona kachi yakote utamenyi ya yeno za kwambule chumechuma kumaza kuyashaka kuyankwambuli hata mtapaku kwambango eza kwambulengo kaya ya kumakuzana yanga kwambulengo ngize tanjike neye tufupe lifurajika kwa choho uchi ikalo chimbo cha kulikanjisa chimbo cha kuhona kulipanmisa muchoko wetu muchoko watu makulipanmisa kunyika kwanjika kuvumbika makulwana aze abwile ko chitango mbaye tutwake eshikanitu lichecha kwatu ushinche nchitsa tumika apamu yetu tabango amuyamilumang sangango silva salasala ngo yena shandende afa kwa namona eswa nakabutuka ngo eshatu kayamimwe mchogote ko chenacho. En tout cas, merci pour ça que la change neva bon nungu hein oli ni concert on a Kinshasa et concert oli producteur toko mbango ni ushini ifonia kala ya kulia ni mazoka kulia ni poko kishini producteur mbangoli ni tujoku ni tulunda na nkunga nyana za mama twaswa no anazanga ngo chino chizavu chifumanise ujoku ni ulunda uye kulutwe maveswa mtu mamonina mbangoli ni producteur kachitengu tongole nganji alionze kishiko ana za mama eswa kuzanga ujoku uye kulutwe ni tulino ni producteur chineni. En tout cas sala kanuke kafa ishina lazala meme kamujimba ngakatengo ndoto elati ndoto yena yai kusakula chinja pia tuchokwe ange kana se plaindre ngote noazala bafali ba faire culture nuchukumulanyisa na kanaka au choko ushiko sababu yuko mona kishi nobe wala mama samba malele voilà uchoko shiko naka tobe kulinga uchi mama samba malele yaya shaka ya mulata da voilà yaya saga sawe to mulata da yaya samba malele yaya shaka sawe to mulata da okay apia uchoko uzo shiko naka ibe concert ma clip na linga elime ville uchoko shikoka akishi tobe kumona mo ma clip uchoko shiko naka est-ce que sala kanoke unatakanyisa promesse waze bobe abuye kumfumba unatakanyisa sakila kata milolo yami atena kubanyinyengo nakubandambo nyinyengo ya kwamba ngweni kachite kubwa tufunine yuma ize ambie makulwana abe nkulinga makulwana alionze mu tumka ko itoko mambo linge kilelo yamna kwambula yamite chinatela chimwe mutwame handang chilinga ize jinazangayo alionze nyina mbango nganalinga nataka nise mkwala uze makulwana nakatechikanya hasa nakatufumba konsero msono yozo tulineni atu amaninengo makeva chiseke makeva kuwaha kula kishi kula mama makazala mafunya nkukaba tundanje selon timing minute izo mtuka banika tao yozo mtuka banenyi ni classement chize sale watu ali ni hatu wala ize makeza makamona tundanji makamona kishi makamona mama kutomba amama zetu kusainga ngo amama chiwila anambanza makamona mwena msi asha makoko
Ndanuma mnambasha makoko ngo. Awa wakanuke wayami tune fisi punga ka. Shama koko atwaza kutwala mingonge nuka mona. Shama zimba, shama koko. Ew. Atumaka mona tulyangu, atumaka mona mbongo. Keshika tunasainga atungo yenye. Shuli lambako kwa habambo kwa mbango tuyenu ka nkabwengwe na hehani tuchoko ntumbaka atakezi uchokwa uza ambanga ko mona ngutalele sanga matango asala ndambo kunyima ka wafu Shandende Silva Salasala wesa no mavu aleyo hano Kishasa mukaba mu Kasavubu harompo Kimpwanza mu espace na Kimpwanza hemo kabwa kachukumo uchoko iliko ishukusuli hazene uchoko wetu twamango tangwa mbali atakana ali mutonya ali musango tweyenu nitwa huisaze kuli na homa ko mtoka ko katu nyamuze tobanga atu 5 sanika kamajitano nikatoma kamajali kamajitatu mutufu pana sali mkowa kamanake nika chinunu nika inunu yali tuchoko tweyenu nyaze tasulanga no tukaye tukalweza nise chako chetu kanda nuba nkuivangi via akono nalinga keshungwe kananu yana eso twalingie tukwejiliva majumoja atata nyamama kuchaze ya kulinga yetu tuchiko hasaka yetu tokubanyi nyimia nayo yetu tokubanyi mulekeleke keshikanda twama nkachoko laula tunalaula alonze tushuku kanyamaka tulande numu responsabilité etene chako chetu cheko lutu keshika nitena la luka ngo munji yetu ana jeune yetu ajukulu jeune yetu wa jeune tushiko musono twezi twama ngo tutwale no uchoko kulutu ya ngili ne china nkuze nguyaka ngili neno hano hatisasa chino kulubumbashi ukolwezi kuze kusandoa tosanga ngo sandua ukahemba kulihi kumapete kweswa ko mutuya alonze mwangola kana tuninga kulungo enya uchoko kaya ngandambo muntu kafunana wa halavula ngola kweso kutuli handa wamba ngochoko shiko uchoko uliko mtoka usulula tango lacho muka usulula hasa kutoka mani mwendambo ike ya choko vumbi ewa mani mwevo mkwivu ni choko vumbi namona kwenye malunga kolo ana malunga nuliko condition ewa mani achungu henu chechi tanvya chung fuje ndambo mama unwehe kama nufunshine kama ngano nuliate jise tuchoka na manyini uchina mona tolenge bule bobe kashikine milonga ina kweta bobe kashikine milonga unandeka hano hali makabema musono kafa ipema iliko en tout cas c'est bien inamu kwata banjika kwa simbingu nambe kwata kwanza mbika notala mesoguli ya miye na che ya mini chami eso ino tunakaiwana tulingenjia na shimutizaga ye inamu kwata banjika kwa simbingu nambe ya miye mbika notala mesoguli ya miye na che ya mini chami eso ino tunakaiwana tulingenjia na shimutizaga ye tutilondelela tala simba ya famulongi chimetu semuge na pasa iwima yetu milisa mwetu talaga na wambi mwine welinga ena nishika yani mwene ula kwanza iminye malemba jaye mauleza njia kuzemu yani ufupa upite
Kana yanga nzambi kashika makatonde Senyimole nyimababa nyonga kanawe Kumbinyi mabulo nangu hana jami nyujizigiso Kufumba kumalemba jami kuyuka jami yami wamisala wajikele Magocha kwanza mbikano talame sabuli ya miye na che ya mini chami Esa ino tunagaiwana tulinge njie ano hashi mtizagaiye Sebangli gatanenye Sebangli gatanenye Abegwenyi ya galuna Voilà. Abegwenyi donne galuna Abeya ya wami donne Biyenge lendugi valiwa wami dade Oh là là. En tout cas, moi, beaucoup. Oh là là. En tout cas, merci. Félicitations. Ah. Nahona maka kuhanjika. Kandona Kafa yewa tuligina atu mukinchasa yenai. alonze kanda uchivaka akuze kafa ikankwambulia imaiko yakuva ishichumika ni kumuonako kanda tulisambula hano momo tumachumuchikabwa mchukwatanda mungwe chakuzapa ngimana kusi tuchoke mama nachize ngana tangu muna mabula En tout cas, kafangana mona tuchoke chize malike yamno mukinchasa. Surtout bakinois, tuchoke azali bakinoise. Ai. kafa ana magonga nyana pase muginanga muno uchomba Akiva uchoke ku match. Akezi Hangachi vazungu la uchoke ka. En tout cas, merci beaucoup pour les honorables agent Baya, papa Richard Mouteba et puis maître Dona Bienge. Merci beaucoup pour les tuchoko SOS Kumkaoyo. Si Vasala Sala, quand il concert le 27 juin, on a été tuchoko SOS Akuzanga culture choko Akuzanga Mimbo Ochoko Akuzanga Ochoko Nyulunda vraiment tunanuita s'il vous plaît. Ah, au cas de légende, nous avons 5 légende parce que Général Sala depuis ya mchila chisi mona le nyingika ya mi fanjikine mangala français portugais kamomo tu reconnaître Général Muchoko Sala Hasou machisa meka ize meka sama ya Embanawa telumuka Embanawa telumuka chungu ndemba kasumbi telumuka mazuza tunda tundenu telumuka telumuka Vous êtes passé mon 2007 ouais premier clip wa ina mo ouais mon vie wa milieu kufamuka mu clip 2007 kuchi chabuye kuchi amafuna kunzwa nalinga clip kuchi ah bon T'as pas comme bon nalinga clip bon c'est normal en tout cas mutu chokwa imona en plaire na kanda moi ngina taraza ngine vuoma est-ce que on nga kwa buye Sala akowa kumasisi anji ndani en tout cas non il faut encourager tuchoko azali mukinchasa vraiment ce que oyete oli mbunge en tout cas on a mona chuma chiko turimo kuvulama msondo tuchambe bakuhisa complexe gulatu yamina na inspiré ba jeune artiste anja uchoko momo période za kumona un jeune garçon wa moins de 25 ans va franchir limite house wa sasa chokwe yakabiye chuma chikeka akuzinywa ya makweta kasumbi mtoma tate nunika noko imaiza kabe chashika mtu akatoka mlinya uzi akamwi bwana wa
mwana nganjo kolanga muvini ukanembe musique traditionnelle akafa uli ni connotation mikatizo uli un peu négative afa uli mwe akunyunyika na hanjika makuchiza yena yekaya ize makakuchihunda mais yetu etu achiza complexe aussi yana parmi ba jeune ngana me époque aussi nuli mutu walingango atwanji asinspire nyami ba jeune leader anje kusonono suma kwa vuluka majina ka mibangwe nikuchukuishi publicité voilà tauze akumona jeune maimba mukachira makulu ana abanga ndambuka mais tezanga kuchiza complexe auze sono ndo kwa encourager bajena nyingike ngotango liko aza na nyingi kakana nyingike aza nyanyore ndo twalweze kucheya bwanga mwe towns tachilinganga chinataka nikeshika msonono aneza munyima ndo abwe nyikukalakala anyingike ngo ndo akalakala ngabwe nyatana anakaula munyima alingetango liko izi yetu takalingie ahiane hanga neza kuluto nyeto mjota honga akalinge na kuhiana nao apia surprise muko na tulikina tuchoko wazali Kinshasa ni wazali mkamuhi ni Kinshasa ze ma system concert wa yenu tuchoko tumatinambuli angweni andabwa ni chishika tete kama chishike akwenu kana zauka ye na musalango nali atambe yangu iva chika teyenu chimwe mamuli chuvu kuminya chimwe wakeva teyenu akwa mafungu azetatunga no akatumone ngo mama kumana chena choyo yatama mutu mungasepale unatoma nini munjika kumona akalifalanga jeno baya tosho majima mamona yena chizo weza mukauli mtunga mata hituka tukenwa hatu yetu mbele nokuma kuli sala ineni hanga tutakane tuboyanje shikanambe yuma iliko ize chuma kwamba hano moto je nayo eze muya tuli no nweza ni muya nywa alonze teba hasa kumona na mtu sandanyanyi muya homa tunamona minite tulina ya ke keshik alonze eze kuma tuli yuma ibema tatuliki hapa na tuma antuka kano tulikina ma yuma inchi ibema ochoko wetu tunafupoe na wao yabwa nino abwa mekaze taibase ma veste mekaze uchokwe atukanali ya chinji surtout yeno lo kufumba mu sasa choko vraiment au choko kuli atukanali ya chinji turwa ul menane hina tuchoko ntulunda makeva chiseke nika imwene handangiza keza na ngwambuli ya mishi za koka olisia ewa tunasira yo ewa namba ngo kamera wa mwena namba chino atata nyamama mwasuya chako chetu yesu teno kumona ngo munjita kusala mtosala mahina chikachinganje mukukabwa mabula yema bema awanangana wetu uchokwe awanangana ochako chetu mukukabwa mikwenzi kana sala mabula na hiko hapya mwata hapya anakaula mwata mukukabwa amama anazala mafunya kutomba kuzala sangu mukukabwa tundanje mukukabwa yuma ize nokuvya kuwaha ize novula minekulu yetu ezanayo yami mwaneno Silva Shandende sala ochikele naka sala ni wanangana ochokwe nyana kwetu Yesu anembe uchokwe nyaya Yesu anembe uchokwe tulichumuika nukeza hatangwa lya 10 nishimbyali kakweji omuti sambano tuline nyawo miaka tununu yali ni miaka 10 yali ni sambano niza tukalehe tuseke tukahangane kachukumo kisela haza kimpwanza utamunuke vakuwa alonza anda tusuri azeneka mtu wisahena aze mtu nyongana maana uyaho mapona mumwene muchisasa tukembe nawa tukwejaneza kuloto
Ulie. Kusakula chinchi Nueva Silva Salasala wasalinyi mimbo ya uchoko iye chuma tengna ba ko hulake est-ce qu'on a ingango ina ka ko hichikini responsabilité wa futur choko na chinga apa ko chobe ko gérer polémique ja Bobe ni Jokami ni Da Costa. Oui. Da Costa. Ya polémique ni anje ko tego yeto masese ka jabi no habi hapa uchi chabui unamuna chisohwa chize yabuye vumbilinji yabuye vumbilinji noli kwa nuje polemika sisi hapa ni mahaya na kwamba mlonga mingwisi ni mahaya mkwamba mlonga mwisi ni kwamba mlonga mahaya yeto sumtuli jinga mtu yako hapa yabuye katika wabe nabe kusulonga kanga unamona handa tuba nguvula mango chokwe ngo Bobe ni nkoni kene kanda moya ya lo ka cha batweka ngo Bobe ni Jokami shikukwataka Bobe ni Da Costa shikukwata yena muli sekajis kuli tahaba mtobie ni manaze kabi mkulu na shadede yekabe ngulinganyi taye matanga mtunga makunga atukunga limechumo chuwani nonganje yabu kwanjika unyilishi mifango ya bata namba ngwenyi yena nani anachumba ngwenyi mtu muka hakunga chumo chuwani nonganje apetu kutuli mingomba glova sana ina makulwana tutuli munyimali wamu Misa mawana chuwani kuli photo jiko ka faime boye ye iso haize tetshima kamba WhatsApp nyuma iko kasi tufamisha photo jiko homa talichingie kamba shadede kamba Da Costa kamba Jokami ni Bobe ayo zatana kuluta pe yeto musique jo zatana munyima ba message jo zatana munyima inakaba chuwani no chubei machinji yachama cha kulinga kuli gouverne ka so ene lume makulu ana me ya organizala ituli chinga itu inakaba no kanao hapia kufumbachize kula asogoja mitulino musono kwishikota kulute tunai momonyo amba ulinge na chize batandansi hoka atabe influencer maka politique amunjika kubwanyawo amunjika alonze tetina meyimaze hada ibo ako momo ishukutane uhashumi kamo mkachela chako chetu mtu asa kuba kwetu ba politicien mtu asa kuba ni ba député chikachingani alonze chako chetu mtuchi funga kanawa momo mkuliteta izavu itundo ye na lele sa ulemu wa chako chetu hata makulwa na chibi makulwa na ya nguvulu ya mwaye ngwambeana tuteta yeah en tout cas kusakula chinchi fama ngati concert kali le 27 concert eza le 27 ya juin le 27 juin kali le 27 juin ndo ufupe billet standard na mwana sa moins cher 5000 cher 5000 francs à Timona Kawe après nous allons billet à 5000 francs soit $20 VIP VIP ka $20 muho na meka Mavu, tasoto nungalize, kutunyi mutu magaluka jinala tuji mavu mulije, zambia tanga mavu tasoto nungalize, kutunyi mutu magaluka jinala tuji mavu mulije, zambi mata chigapa, mata mavu shabani zambi, zambi mata chigapa, mata mavu shabani zambi, lunda mwali mwangola luna mushiko ndo kukaimba. Lunda mwali mongola kina mushiko ndoko kaimba Bangola kama Jago mundi Alala kama wami mungu tatate Wala katuka makatuka chikapa Na yigo migu chikapa Aita kama chikapa tate Amutenga mwenye
ngishi muchikapa Malaka toka matuka chikapa tate Malangu naikwa miyango la mutundu Maeta kama mutundu tate Amweta dokumento keshinaje Amukwatama musamuka deye Mamulamba chikolo tate Mamutenga ngengishidoti Mana nyanga